ngifisa wazokhuluma nogogo khuluma kokusethene sendo amafasha abashosile bathi usokhuluzo khokho bewe sakhuleka kunina abakhulu ayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba ayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishukela phansi. Nina bodlungwane kandaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodume ehlezi kamenzi ngeimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel. Ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa. Ngumshana wakwaNgcobo. Ofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela ngumzukulu kaMdumo. Umdumo ezala uThumbu laTshatshatsha, uTshatshatsha zala uPheshe, uPheshe zala uMaguyane, uMaguyane zala uVaphi, uVaphi zala uNokhonjo. Nanamuhla kangihambi ngedwa ngihamba noZwide. Niyaphila Zwide? Hey, siyaphila Mbanjwa, uyaphila wena? Siyaphila mnyondo. Yeah. Awakazisho namhlanje. Niyaphila nina lapho? Yeah. Ufokiyane lo, usipondo siyabona siyabheka sinamehlo. Uma uthanda ukuthi uqotha abadedele bangene emasayidini ulinganisa uqeda abezizwe umbuco sobile ezimbili. Esekula nesomuntu mathathe enkonjana abika imvula kaZulu ujobela lishingana. Ngithi ngiyanibingelela, amen. Yeah. Omunye uzozibuza ukuthi awufokiyane umthandazi ngwafokiyane lokho angaduki kunombukeli nje omusha. Yingakho ngihlale ngithanda ukuthi sibakhumbuza ngoba uzothola ukuthi khona oqala ukubuka lo mfanekiso oqoshiwe. Angaduki inyanga le. Yeah. Edle sineva wathi nginikhombisa. Lenyanga le ngidli sinefu. Ifa lami nami engalithola. Kunjalo. Ngathi wasami nobungoma. Ngaphinde nga-eda futhi ngafaka okunye. Yeah. Ngaqhubeka ngaya phambili. So mawuza ke imfuna usho nje uthi inyanga noma uthi sangoma awungethuki mawusho nje angiyena umthandazi. Angisiye. Ngiyinyanga noma ngisangoma isanusi ngesintu. Kunjalo. Fokiyane mnewethu. Ngiyafisa namhlanje ukuthi sike sikwenze kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni ombukeli. Yeah. Ngifisa sikhulume ngeNdiki. Hayi, ngifuna Fokiyane usithathe usibeke mnewethu ukuthi makukhulunywa ngeNdiki kukhulunywa ngani makukhulunywa ngeNdiki. Ngiyafisa futhi ukuthi masidlula sohlabela phambili. Ngifuna sibuke umuntu ozale Fokiyane embethe kodwa egaxile. Lokho ekuthiwa kunqaba. Ake siqale la. Yeah. Asiqale kule Ndiki. Yazi uthinta indaba emnandi abantu abadala nabasha bakhona. Abadala bayitshela ngezingane ngeNdiki. Yeah. Kanti iNdiki idlozi elikhulu kumuntu. iNdiki uzalwa nalo, hayi ukuthi likungena usuzelwe. Yeah. iNdiki uzalwa nalo. iNdiki uma ungalenzile noma unganikwanga igobongo lalo liyahlupha. Into yokuqala nje ngiyaziyo igcina ingane ingabhala esikoleni ingafundi ingasithandi isikole. Igcina mhlawumbe yenza izinto ezifani ongakwazi ukuyi-understand ukuthi le ngane ngabe yini inkinga yayo nasekhaya mawuthi ukhuluma nayo kube sengathi akusiye yala ekhaya kanti yala ekhaya isizathu awuyenzelanga lento yaleli Ndiki kanti wena mzali uyalazi. Ngoba bakhona abazali abanye athi mina ngeke ngize ngiyenze lento kodwa abazi ukuthi uneNdiki. Uma isezala umntwana uphuma nalo. Uma ephuma nalo seliyayihlupha ingane igula njalo. Athi uyayilaphisa ayibhemise ayigeze kukhonjwe ilwane kukhonjwe cha. Sekufuna manje ibekele lezi inkamba zibambili. Futhi ma eseyidlile lo 7 days noma ngabe inyanga. Funa usukume wena sikagobela. Uhamba uyena lo mntwana emfuleni uyomphothula. Uligeze igobongo liyagezwa. Kunjalo. Awuliyeki nje kumuntu igobongo liyagezwa ukuze lo muntu abuye abe njani abe attention aqonda abe umntwana la ekhaya. Omunye Fokiyane uzothi ngiyakuzwa Fokiyane uyayichaza lento ukubaluleka kwayo nobungozi bayo. Kodwa kukhona mina lesangishiya khona mhlambe ngoba mina izinto angizazi kahle. Ungangichazela mhlambe ngomqondo nje
osobala ukuthi makukhulunywa ngendiki kungabe kukhulunywa ngani ngoba ngeke ngizwe makukhulunywa mhlambe kuthiwa kukhulunywa ngomndawe abanye abantu bathi isalukwazi kungabe mhlambe makukhulunywa ngendiki yini yona le umoya lo noma yini yona le masikhuluma ngendiki sikhuluma ngedlozi umama wakho mayizogana la ekhaya agane nalo okungasiya umkhulu wakhe okukhokho lisuka le kubo kamama lizofika naye la uyamizwa mayifika la lesikhathe yokuganisa uma izogana ingakho kubalekile ukuthi kufanele kuganiswe nemimoya yakhe ukuze ingamhluphi let's say ubone abantu agcine umuntu agana athi asemzini agcine umuntu ajola phakathi emzini lo joli washadile aphume angithi uyangeza uthi nje akakhishwa ukuthi ngoba nganaso isimilo noma nganayo inhloni ukhishwa ukuthi akayenzanga yo leli dlozi limfuna kubo ukuthi ayokwenza izinto kubo athi uma iselenzile ayisole futhi ukuthi awu yazi ngayenza into yini engibuyisile ngize ngenza icala nje emzini kodwa ngesono sabazali bami ngabe bangenzela lento Mbukelo wempunga yesitu TV uyayizwa lento ukuthi ijule kanjani njengoba siyimpisholo bafowethu nodadewethu noma ingafiki inkolo nemithetho yayo imithetho yenkolo ungayithathi uyisemsamo wakini ayiphelele esontweni ngoba njengoba abantu abaningi behlushwa imimoya kangaka izinto ziphansi phezulu bafundile abantu imisebenzi abayitholi iyona lento yokuthi basuke bathathe kakhulu inkolo baye koyifaka emsamo la kungadingeki khona ukuthi bayifake emsamo inkolo lento ekhuluma ngawo Fogiyane umoya lona wekhehle lidala lakini ekubalekile ukuthi ulungise ukuze impilo yakhe ikwazi ukuthi iqonde umoya uzobambelela kakhulu enkolweni ngoba Fogiyane amakholwa avela athi sothandaza ukhona mhlawumbe umthandazi ongayiqeda lenkinga yendiki kumuntu cha ilungiswa kanjani kungabe mhlawumbe umuntu ukufuna ahambe ayekugobela athi uma efika kugobela bomuntu othwasayo noma kwenzakalani uma umuntu esefana ukuyilungisa akengilungisela uNkulunkulu mayidala abantu emhlabeni wabe sedala izihlahla izibane wayeyidalela ukuthi zibe nomsebenzi kubantu abamnyama bakithi ngoba akugcini kithi kuphela ngishizizwana abelungu namandeni ayayisebenzisa izibande ngoba uNkulunkulu lesikhathi eyidala wayengayidalela ukuthi ingakho kunabantu abathi zingabulawa kunjalo ngoba ziyini zimpilo abanye baye bathi zikhipha umoya ngesingisi khulumani niyazi nene mina ngazi ngesingisi ngoba ngazi imithi kuphela so lento isikhathi esiningi lento esikhuluma ngayo yendiki iyahlupha kwesinye isikhathi omunye umuntu ingane umuyizele baba ikibe nesifo sokuwa kube sengathi namafithi kwesinye isikhathi ingane yenze izinto ezifana uthola ukuthi makuzokwenzeka into la ekhaya iyona eqalayo ikhombisele lento izokwenzeka noma mhlambe kwenzekile unabafowenu abahlala entabeni kube khona umuntu oshone livuke ekseni ingane uyibona ukuthi ayiphili yayetha uthi uma uthi ukhuluma naye ithi yazi ngibone ukuthi ebusuku isakhombisa lento ukuthi ikhona but ufuna nilungise nini wena besothi hayi suka ungenwa idemon lo ngoba asikholwe enkolweni ethinta amadlozi sonke hayi lona ungenwa idemon kanti yinto le ekulomntwana eyasuka kuye yahlala kuye so ingakho kufanele ukuthi umntwana mayikhula enalento usubonile ukuthi unalento noma usuzwile ngabamanga abayithina ke la ukwazi ukuthi uyisukumele phezulu uyenze ngoba isuka kwakha ini impilo yomntwana ukuthi ibe njani ibe right indiki liyamenza umntwana umzele angagani nhlobo nje afika indoda imthanda impela kube kuhle indiki ngifuna ukukhuluma into eyisimanga indiki lehlela ngezansi kumuntu oswazana indoda ithi yafika ithi awumkami kusho ukuthi ubuye endodeni uyamsukela indiki bese siyalapha ngoba ukhulume ngendaba yendiki namandawo indawo enye into indawo enye into abantu abazi ukuthi yini indawo mhlambe Fogiyane kofuneka ukuthi sike siyithinte iyodwa le ndawo ngoba ngiyakubona ngathi ujule kakhulu kuyona mangizokuphawula kwawo asibuye sizela ke Fogiyane ngoba khona umuntu la wesifazane uyazibona nawe ukuthi mhlawumbe uyagejana kakhulu nendoda usezibonile ukuthi unenkinga nomunye ke nje umuntu osebonile ukuthi cha ngithema ngihamba ngathola ukuthi ngihlushwa yilomoya
ngiwulapha kanjani lo moya ngabe mhlambe mina kusho ukuthi ngizothwasa cha noma kanjani cha awuthwasi awuthwasi u7 days yeah igobongo lendiki uma kukuthi selikhulu kakhulu seliyakuhlupha liba inyanga yodwa bese liyaphothulwa awuthwasi ngeke uthi uma uphuma ufaka umhlalo uthi thokoza cha lifaka isimhlalo indiki indiki isuke lithotshiswa livula ukuthi akuvuleke izinto zakho usebenze likugade ngoba yidlozi eligade umuntu bayiphila lelo asibuye fogiyane sizila mne wethu nangumuntu uzalwe embethe fogiyane yeah wazalwa egaqile fogiyane yes enqwambile ukuze abantu bezwe kahle yebo yeah lo muntu fogiyane usezamile ukwembula umehluka kawuboni yazi ke sisela kule yomembatho yeah umembatho khona into eyenziwayo sengiyibonile zangomene eziningi angisho ukuthi zirong yeah ngifuna zingaphatheki kabi ngoba ngilungisa isintu sethu kunjalo umembatho abantu benza into erong yokuthi uhambe uyokwembulwa inyanga ayikwembula inyanga awuyena la account uzozombula umuntu la ekhaya ubani wena umembatho uma umuntu ezalwe enqwambile embethe lo muntu ufana newele yebo ngokomthetho suke kade kufanele kube nomfo wabo kwangenzeka wagcina embatha esenikwa ini manje inhlanhla yakhe yonke ilele kulo membatho kufanele mangabe ube nenhlanhla ngoba umuntu mayobeletha akakwazi ukushesha ayibone lento ngoba isuka enhlungweni ngokomthetho uyanikwa lento ufika uyeneke uyibeke bese uyithatha uyigoqa uyibeke lapha uma ngabe lo mntwana ekhula ube sekuthengwa imbuzi emhlophe makuyintombazana ensikazi angithi uyangizwa bese kwenziwa igobongo lakho la lokumgeza phela manje mangabe sewuyenzile lento masephothulwa lo muntu sekuthiwa uyembulwa ke manje ngoba uyahlala uyagonqa njengoba isuke wenza umhlonyana ahlala lezo insuku enizozisho ngaba u5 days ngaba u1 days kodwa lenzozisho nini bese udlala ligobongo nje egonqile nje ngalo lusuku lo lenizomembula ngalo ntambama kuhlatshwa lembuzi embathise lo mhlehlo angithi manje senzani manje senza umuka wakhe wokuzala embethe mayembathiswa ekseni umama omzala mayisekhona uyavuka afika membule mayimembula bese amnika impahla ezintsha okungaba ibhlukwe neskipa lezi zinto ihamba nga2 mayethenga kufuna kuthenga kube u2 makuyishethele imhlophe kufuna kube ishethele imhlophe ibhlukwe lemnyama evuka lento lena ekseni mayisemembule bese uyamgqokisa sebuyikogeza ngale ligobongo usela bese uyamembula kusela uvindi amembule kufuna amahlaba inhlamvu yelanga esemenzile yonke lento bese phuma uyanikelelwa njengomntwana mayizelwe beyangena wonke umndeni wala ekhaya uphethe amakhandlela amhlophe nemali yokuzomnikelela njengomuntu omusha ofikayo emhlabeni ukuze simnikani manje simnika inhlanhla yakhe ukuthi sawungayisebenzisa njengoba uma wenza umhlonyane uma unikezwa uwenzela umhlonyane isuke sonikezwa isigaba sokuthi usuyini usuyintombi usungasitshela ukuthi khona umfana obone ukuthi mhlambe la ekhaya angasicela isihlobo esihle kunjalo mhlambe ke fogiyana omunye usezwile mne wethu ukuthi kufanele imbuli ngoba kodwa manje umsamo ekhaya awukho wabe sethu ugobela wakhe esigodleni sami ngizokwenzela ngoba umsamo lo oneutral awukho neutral ngiyaphika ngifuna ukuphikana ngilalele nani zangoma ezinye awukho neutral kamthethwa nakasithole nakadlameni kubizwa amakhehla angefani lapha mangabe ngizokhuluma ngithini ke la ngizokwembulela emzini wenyama angikwazi ukukhuluma ngizokhuluma nobani ngoba lento mangiyenza iwusiko ufuna ngiyenzele ekhaya emsamo wakithi ukuze nalamakhehla la ekhaya avuka kwengaba phela kwembathe ayijabulele lento eyenzekayo kuyojabula lawa yana uthwetshula inhlanhla yakhe isale la uhamba uempty wena no I can't be akuhambi kanjalo mina ngiyaphika mina ngoba ubuqila ngibufuni ngifuna senze into iqonde ngqo ayi kunjalo fogiyana newethu asingasayona ngiyafisa kodwa ukuthi ulishwe lakho lokuphetha lapha kuyindiki ngoba baningi newethu abantu abashawa ibe umoya baningi kakhulu elokuphetha sengiphetha nje bomakoti abaganile umyeni uyaphuma ukhishwa ukuthi wena ngizobeka kabi kodwa ngizoyibeka lento ukhishwa ukuthi umanzi akakuzwa kahle
ukhishwa ukuthi mhlambe wena uvela uvukulaka la ekhaya indiki liyakulawula phela iyona ndoda yakho leganeni liyakulayela ukhishwa ukuthi mhlambe umphendula kabi cha liyalapheka indiki uyalidla igobongo lendiki bese liyaphothulwa futhi ubuyele emzini wakho uhlale kahle kube nale yamfudumalo useyintombi usahamba umbambe ngomuno iyalunga leyo nto leyo ungaze uyihluphe uzohamba uyofuna abadoba nosikhulu phambana noBobatini lento lephuzwayo ukuthi wenze indoda ihlale ngeke ihlale indoda ngoba iqoshwa uwe iqoshwa yindiki selikhulu kuwe sukuma ulungise leyo nto ngeke uyilungiseke leyo nto ngesiwasho funa silikhuluma iqiniso isiwasho sokugeza ukuthi ube muhle uthandeke kodwa indiki lifuna ukudla impande yalo njengendiki ukuze ligezeke likwenze nawe njani ube muhle ngifuna ni understand lento ngoba sigcina sesiwalazisa mawufika kimi sengithi hayi nasi siwasho awuqala ukuthi ngathi uyabambisa singabambisi isiwasho esokuthi mawufuna izinto zakho zivalekile bese ukhanda sona noma mhlawumbe siyashiyana ke kubantu abazenzayo sikhona silwimpi bayenza ngendlela yabo so ngiqonda ukusho ukuthi indiki ngokomthetho linempande yalo uyithola phakathi emfuleni ufike uyikhe khona ubuye nayo ngisho ukuthi ke sukumane nina bekunene nilungise leyo nto ufogiyane lo siphundo siyabona siyabheka sinamehlo uyena lokhulumayo uzongithola kuzo lezo inamba oyibona idlula ungifonele ungibuze emakhono ngakuzwanga kahle bayethe siyabonga asibonge kakhulu ufogiyane mnewethu sibonge nakuwena umbukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe sekhulumile umnewethu sengabe ngiyayona inkulumo yakhe mengingase ngithi ngiyajobelela wena kozazi ukuthi ngempela lento esikhuluma ngayo inkinga obhekene nayo le number ozibonayo zivela escreenini sakho ezakho ufogiyane utholakala eNanda nasejozini okwakho ukuthi umfonele uzwe okuwukuthi ungakuphi ukuze uzothi mawusuku uhamba uyakuyena wazi ukuthi uyakuyena ngoba usekutshelile ukuthi ube endaweni ethile ngiyacela ke siwuthathe umfanekiso oqoshiwe siwudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga